ruhande rwacu ashimira Imana yabanye natwe kugeza amaso abari kuri Yesu abari mu kabiri abashije agatunga amahembe agasanga agatunga asanya nini zigasanga abari mu mwami Yesu agatunga amahembe nayo agasanga agatunga asanya nini nazo zigasanga turinde twese twambaye Yesu ngo bagire gusa Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Isaya 22 na mstari wa 25. Amen. Amen. Kama umuturanyi mubwira ngo guhera uyu munsi urashinganye. Nani unabii? Mukomanga mubwira ngo urashinganye birahagije. Ndio mwenzako kwamba ninalindwa. Umuntu sote tunana tugire ngo unatangiye mtu mwenyewe anayua soma atusomee haraka sana. Miniti simalizike. Nani wa kwanza? Inde wa mbere ninde. Soma n'izina rya Yesu. Amen. Yesaya 22 umurongo wa 25 aravuze ngo bavuga twari ijambo ry'Imana. Simame tuheshimu neno la Mungu. Uwiteka nyiringa baravuga ati yego ariko uwo musumari washimangiwe ahantu hakomeye uzakuruka yego kandi uzatemwa ugwe yego umutwaro wari ushinzweho uzacibwa kuko Uwiteka bivuze mwakirisha Mane kuganye nawe ngo hari umusumari bashinzwe gushingura. Nasema nawe kuna msumari ambao wameingiza Mungu anakuja kuiondoa. Reka mubwire impamvu niwe wikoze. Acha nikwambie wewe ulijikusako. Kuko
kuko umuntu urara ku rugo rwawe ntatinya inzoka ntatinya inzukira. Mtu mwenye analala ku mpango yako haogopake nyoka, haogopake kitu. Arara ku marimbi ntagira ubute. Analalaka kwenye makaburi akuwake na udhaifu. Ariko uje imbere y'Imana uje wipfumbase n'utero y'ibiri. Unakuya mbele ya Mungu unajikamata sana unabeba nyoka. Noneho Imana gukoresha wibohora niza koresha kuboha. Nguvu zenye unaweza tumikisha na unajifungua ndio zenye anatumikisha karingo na kufunga. Noneho hagati yanyu urushije indi mbaraga ni utsikamira undi. Katikati yenu mwenye anashinda mwingine nguvu ndio anaikalia mwingine. Noneho rero tugiye kuvuga ngo guhera uyu munsi wa none umusumari kuke. Tunaenda sema kwamba leo ile msumari itoke. Bwana ishimwe cyane. Amen. Ijambo ryavuga ngo kandi uwo musumari. Neno inasema ule msumari. Uwo bashimangiye. Yenyewe aliingiza. Ndetse uwo musumari wazanye n'ingesi. Ilileta kutu. Uwo musumari ushobora umusumari w'amagambo. Ile msumari inaweza kuwa ni ya maneno. Harijara umusumari wo kurogwa. Msumari ya kurogwa. Harijara umusumari w'amadeni. Msumari ya madeni. Harijara umusumari wo kutabyara. Msumari ya kutokuzaa. Harijara umusumari wo kwigwa wikoreye ibirago wimuka mu nzu z'abandi. Kubeba bibi yako na mama. Ariko Imana yo mu ijuru, Imana ya Aburahamu, Mungu wa Aburahamu aravuganye nawe ngo anasema na wewe ni fo kwa musumari wako. ile msumari unaongeza. Mana yambwiye ngo harabanisha gukura umusumari hari n'abije kushimangira cyane. Gushimika sana. None urihitiramo ku giti cyawe hari umusumari w'ubusambanyi ugendana. Utajichagulia mwenyewe kuko msumari ya uzinifu unatembea. Hari umusumari wo gukura mindi ugendana. Msumari ya kutoa mindi ugenda ufite igisumari dayimoni yagushimangiyeho. Uko na msumari yenyewe shetani ameweza kuingiza. Kandi iyo uvuye gusenga uva gusenga bagatera haleluya ugafashwa. Unaingia ku maombi wanatuma haleluya unatengwa. Ariko iyo ugeze mu rugo dayimoni guha umusumari wawe. Ukifika nyumbani pepo ama inakuingizia ile msumari. Hari umusumari wanyu mu rugo wo kutubaka urugo ngo rukomere wo gusenga. Ya kutokujenga nyumba kushambulia tu. Jamaa yenu tu ni masikini tu. Nukuvuga ngo umuryango wanyu ni ubukene gusa. Wewe ni musumari. Ile leo ni musumari. Mtu anaingia kujisumari bakigenda. Ile msumari unatembea nayo. Awagishinza cyafashe n'ingesi. Fasi imeingizwa inakuwa na kutu. Ariko dushimiye Imana ya Aburahamu. Tunashukuru Mungu wa Abrahamu. Ije gushingura uyu musumari. Anakuja tu ongoa ile msumari. Hari jamaa Kai bamushingiye igiti kirekire. Kai walimwekea mti mrefu. Baravuga bazagishinga mu kibuno gihinguka mu mutwe. Kasema wataingiza kwenye matako yamtokea kukichwa. Ariko Imana yo mwisho itegura ifarasi yo kugenda. Lakini Mungu wa mbinguni afite Imana iturebera turyamye. Mungu mwenye anatuangaliaka tunalala. Afite Imana iturebera tudahari. Mungu anatuangalia. Afite Imana ituburanira. Mungu anatusambisa. Afite Imana idukodeshereza amazu. Mungu anatukodesha nyumba. Mungu udafite imodoka. Gari. Mungu utagira imodoka. Hata una gari. Ariko wicaye mu modoka wishyura 500 litaro yagabira. Isukari yarahenze ariko Imana igukuraho umusumari w'isukari. Shangazi na tante bose baragutaye. Shangazi na tante wamekuacha. Ariko Imana igushingura umusumari wacyaweho. Abarozi barahagurutse. Abarozi wamesimama. Ariko Imana irahagarara. Lakini Mungu amesimama. Jambo ryaramuye amaboko imisozi bose ya Yerusalemu. Nimeniambia pia Nikuwiteka bose ababyeyi. Nikuwiteka bose abapapa. Jinsi anazunguka mama. Nikuwiteka bose abasore. Anazunguka vijana. Nagira ngo ugende utanga itangazo ubwire abakuru babwire ngo bagende neza bakugura. Wale wenyewe wanakuruka umusumari urashingutse. Iyo babiri batatu ni bangahe umusumari ushingutse? Umusumari ushingutse mu izina rya Yesu. Tujye gusengera abantu. Tunaenda kuombea watu. Hari igisumari ugendana. Kuna msumari unatembea cyashari.
ya wivu. hari igisumari ugendana cy'ubusambanyi, Kuna msumari unatembea na hari igisumari ugendana wakuyemo inda, cyo igisumari ugendana unatembea na msumari ya n'injo zirarira ahantu mu cyobo, wanalilia fasi kwenye shimo pale. hari igisumari ugendana wagiye kuzana imiti ariko uje gusanga wumva icyo Imana ivugana nawe, Unatembea kwa na madawa lakini ukiwa kusikia kenye Mungu anasema. hari benshi baje kuraguza aha ntabwo ari mu bapfumu, Kwa wenyewe wanakuya kutafuta nafasi ya wafunga. mumbabarire cyane cyo patari bwo buryo wena Nisamehe, sabye imbabazi. naomba msamaha. Jambo ryarambwiye ngo ariko bavuze ngo bavuye ibisebe by'ubwoko bwanjye bica hejuru, Walitunza vidonda vya taifa. Imana ivuganye nawe ngo iguhaye inzira ebyiri, Mungu amesema wihitiremo. ujichagulie. Njyewe njya kwihana gusambana, nagiye kuri radiyo nyihana ubusambanyi, Sasa nilienda kutubu usinifu, nilienda none uyu munsi wari uhawe amahirwe kugira ngo nawe Imana igushingurire umusumari. leo umepewa bahati ya wagendeye mu busambanyi urabizi, nta mugisha ubona, igisumari kiracyashinga, mbele ya ndani ya usinifu. ariko nimuzi ko umutima utagucira urubanza, Kwa kwamba roho yako haikuhukumu, uratambuka imbere y'abakamituweli ntabwo bufite, utapita mbele kabisa na hauna hoga. hagurukiraho uri, Simama kwenye uko. banza umega amatwi, niba hari igisumari Satani yagushinze utagireka, Kama kuna msumari yenye shetani alikuingiza, ugerageza muri wowe niwe munyamahane mu muryango we wayo. unajaribu na wewe ndiye mtu wa kasira. Ubundi ibigeragezo bigira amoko atatu. Majaribu iko na aina tatu. Ikigeragezo cya mbere nicyo wizaniye, Jaribu ya kwanza ni yenyewe ikigeragezo cya kabiri nicyo Satani akuzaniye, ya pili ni yenyewe shetani icya anakuletea, gatatu nicyo Imana yemeye. ya tatu ni yenyewe Mungu amekubali. Ibigeragezo byose ntabwo bisengerwa kimwe, Ile majaribu yote aiombewe. ikigeragezo Imana yemeye ntucyaho abadayimoni, Jaribu yenyewe iguha imbaraga zo kugihagararamo. anakupatia nguvu ya kusimama. Ikigeragezo Satani akuzaniye nicyo gutahirwa, Jaribu yenyewe shetani amekuletea ni ya kukemea. ikigeragezo wizaniye si cyo gucaha nicyo kwisubiraho. Yenyewe unajiletea jaribu sio ya kukemea, ni ya Mana kujifunza. nzanye ngo mvugane nawe nkubwire ngo hari imisumari ishaka gushingura ariko ntubyemera. Mungu amenileta na kwamba nikwambie Muri izo utaongoa. Lebi etokita, muri izo pariti cyangwa muri izo mpande zose aho uyumvise, Kwa ile parti sote ambayo unajisikia ndani, hari imisumari ugendana kuna misumari bituma unatembea. utabana n'Imana. Haguruka sinabirondora, Hata hautembee tena na Mungu. Simama, sitakuchunguza sana. haguruka ubwire Imana ngo hari imisumari, hari imisumari by'ubusambanyi byambonetseho, Kuna misumari ya hari usingizi, imisumari by'ubujura byambonetseho, kuna misumari ya mwizi, hari imisumari by'ubugegere cyangwa by'ubusambo byambonetseho, misumari ya ujanja. hari imisumari urarya umuceri ukabwira Imana ngo Mana uduhe ibyo kurya nanone wongere utwongere, kandi hari ababurara Kuna muturanye. misumari ukikula wali unasema ya kwamba Mungu tuongezee, na kwa wenyewe wanavikosa. uriye umuceri uba uriwe umaze wenyine uri igisabo, Wali unakula unamaliza we peke. hari imfubyi ziri hanze, hari abakene. Kuko mamaskini na kuko mayatima. Imana ntabwo ikora ibintu byose, Mungu afanyake vitu hari yote. ibyo yaduhayeho uburenganzira twebwe gukora ku giti cyacu. Yeye alituamulia kutenda sisi wenyewe. Iyo Imana iguhaye umuceri ntabwo ujya gusengera umuntu ngo Mana umuhe umuceri, ahubwo ukora mukamuha, ubwo ari ububasha. Kupatia wali hautenda ombea mtu mpatie wali. Ndagira ngo uhagurukire aho ngaho ushingure icyo gisumari cy'ubusambanyi, Kama pale uondoshe ile msumari. icyo gisumari cy'ubusinzi, haguruka tugishingure. Ile msumari ya usingizi. Ariko niwangate ahubwo Imana iragishimangira. Basi usipokatala Mungu ataingiza kabisa. Tugiye gusenga Imana, Tunaenda omba Mungu. itekerezo ubwira Imana ngo mbese Imana Jiwazie wambie Mungu, kugiye gushinga igisumari atari ugiye gushingurira wowe ruhande. mwenyewe unaenda ingiza na njoo kwenyewe unaenda ondolea uliko kwa upande kama. Bibiliya iravuga imiti ntacu bitaducira urubanza, Biblia inasema roho zetu sipo tukumu, turatinyuka imbere y'Imana, tunakuwa bila woga mbele ya Mungu. kandi icyo dusaba cyose tugihabwa nayo, Na kitu tunaomba tunapewa na Mungu. kandi igituma tuyihabwa nuko twitondera amategeko yayo. Icho tuliweza kutii sheria ya Mungu. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Tuombe katika jina la Yesu. Kira bugufi imbere y'Imana ubwire Imana ngo Mana, Shushe mbele ya Mungu, ambie Mungu. hari igisumari by'ubusambanyi byambonetseho kandi nkaza imbere yawe. Sumari ya usinifu ilipatikana. Witeye umwaka, hari n'abandi bantu bafite isumari bagiye gushyigirwa barakoze fansi. Ulijipatia mkoshi, ulijipatia mkoshi. Wengine walienda. Bwira Imana ngo Mana nkura ariko busumari, ambia Mungu ile msumari, kugira ngo iyo laana itagera ku bana bawe cyangwa iyo mifumo. ile laana isifike kwa watoto yako. Wagiye ku mupfumu utanga amafaranga baguha amagi ukubita hasi, ibyo byose nibyo bikururiye. Unapana pesa, wanakupatia mayai unapika chini, na ile njoo ulijikokotea.
mana yacu Mungu wetu baciye bugufi wanajishusha bilato ki enefo debi enedrai turi imbere yawe mana yacu tuko mbele zako Mungu wetu twarasambanye ntitwahaga ntitwanahembuka tulizini tukushiba na tukutosheka ariko tuzi ko ariho hazi imitima yacu wenjo unashirishaka roho zetu nyemerera ubanze weze imitima yacu unikubalie utakase mioyo yetu byaba bibabaje kuza imbere yawe ariko utatubona inaweza kuwa ngumu kuja mbele yetu na hautuone nyemerera ongera uture neza kipa dodeki twakuyemo inda turakubabaza tutoa mimba tukakuhuzunikisha twarasambanye turakubabaza tulizini tukakuhuzunikisha waje kutuzanira ibisubizo by'imigisha tugenewe batura ulituletea jibu ya yenyewe ulituandalia ukatukosa ariko turarangariye dukeneye imbabazi zawe tumeshishusha tunataka huruma yako nyemerera muri uyu mwanya nikubalie kwa muda hii wongere ubugingo bwawe buzima sasa uongeze tena nafsi ya watu ikuwe tena jambo ryarambiye gusenga ku munyabyaha n'ikizira imbere y'Uwiteka neno lako imeniambia kuomba ya mwenye dhambi ni chukizo mbele yako aho gusenga k'umukiranutsi kuomba ya mtakatifu kujya kumva inasikilika tubabarire bana tubabarire lele urakoze mana yacu asante Mungu wetu urakoze tuguhaye amashyi asante tumekupigia mkono amen hakukira uri noneho rero wamikote dushingura imisumari tuondoa ile misumari hagurukira uri dushingura imisumari y'izina rya Yesu imisumari y'abarozi n'ishingu misumari ya balozi imisumari y'ubushomeri n'ishingu kabere itoke iyi misumari y'ubukene n'ishingu kamizina rya Yesu itoke kwa jina la Yesu ubushomeri bw'inyeto n'ubushinguka mu izina rya Yesu kabere ya kukosewa itoke kwa jina la Yesu senga leo ngirima na ntiwongera kwisuzugura kuko Uwiteka Imana ashinguye imisumari tuyikomeye amashyi menshi cyane Yesu Kristo hari ikindi kintu Imana yambwiye reka tukirangirizeho na kitu kingine Mungu ameniambia acha tumalizie kwa hiyo kitu gutesha agaciro amarozi ari wowe nta muntu ugeze wawe tunaenda ondosha mabuchawi bila mtu kufika hari ibyo batabye mu rugo ntabwo ushaka ko umuntu ahagera ahubwo Imana igutesha agaciro lakini Mungu tutamuje amarozi senga Bwana ni msina vya shukisho vyetu hayo marozi yataburiye hayo marozi afunze nzi zacu hayo marozi afunze imiryango yacu hayo marozi niyakuraho yizina rya Yesu amaraso ya Yesu adesha agaciro hayo marozi yataburiye hayo marozi niyakuraho hayo marozi adesha agaciro hayo marozi ubushobozi bw'Imana urakoze asanti umpaye iminota mana kwa kunipa dakika hii Mungu ushimirwe utukuzwe Mungu gukurikirana ijambo ryawe fata neno lako kandi ubwoko bwawe buhore na taifa lako upate info ndabona hari abantu Imana ihaye amazu naona kuna watu Mungu analeta anapatia kiburi
hari abantu bagiraga abana babo Kuna watu walikuwa nafaa ukamusengera kuva mu kwa mbere kugera mu kwa kabiri toka mwezi ya kwanza ubukwe bukaba bwakenda kugera bugapfa ndoa saa inatafanyike na kufa abandi bakabimirana bakabazama ibabo kandi warabasenga abandi vuganye nango hari misumari shinguru Mungu anasema kuna misumari ameongoa Imana hari misumari shinguru kuna misumari ameongoa Mungu Imana ibaha umugisha reka twakira Imana tuyikomera amashyi menshi cyane gushimira Imana